Mbunge ya Meru gukurukira metha ya spika nitariritie gutirwa kwa kungwa mauri kwa uria woroti kujukia giti kia munini wa ngavana niwe Linda Kiome. Kiome etete koti kurumba IEBC kwewa mwerekera jwa kumwa baruga ya kumutheria kujukia giti giki. Koti ikarita mwerekera jwayo ntuku ya rujo. Mbunge ya kaunti ya Meru nitiretie kuunga mauri Linda Kiome kujukia kanya kamunini wa ngavana Mutuma Ntwethingia. Ntuku na ruto toka itwa tuna vetting ya deputy governor wa Meru County we ura werekeretwe wakiri Linda Kiome na itumbikira gukarikika nyakethera batu itoka reset kuendelea na ngugiwo as an assembly. Kuringana na spika wa mbunge wa Ayubu Bundi uria nowe mukariri giti wa kamiti ya utarani ni ati bamukire barugeu ya koti narua rukiri na gutiria gikaro kiu no ni bakwibangite kuthuja Linda Kiome mbere ya bamukurukia. A committee on appointment which I'm the chair ni untubwa kesi raitere kotini na kesi raitere kotini kwina mantiatikria nonto one utena IEBC ya kombo kiria Linda nonto clearance IEBC ne mwen document iria cia mandatory ethirwe nacio. Jumatatu rukiri mbere ya gikaro gia kumunga mauri kiambiria baruga ya koti ikirikirore ni mugambithania Stephen M. Githinji nyumire yegamba gatigati ka Linda Kiome na rwangirwa kurungamira ithurano na mianka IEBC na aria Linda ni wothitangite nkiameu no ntuba kurega kumukurukia. Ayubu Bundi akiariria andiki banteto nyuma ya gutiria gikaro kiu na ugite ati ni baibangite ja kamiti kuthuja Kiome na wona koti yadita mwerekera rujo bakamwita kaire kugita ngugi yao ja mbunge ya county. Kwou the court ne directions ya gweka thikira kesi rujo na twetekaniria na directions yu koti kwejene kwou rujo koti ya karanthi guru igatwa directions kana igatwa njirera ithingateka riria gutina IEBC ya gukiria mtu. Wakiri Kiome uria wari munini wa mithikari nturi kiri kurwira giti kio ngavana kithurano ne kithiru na kiama kia UDA kagitene gaka niwe munini wa mukariri giti wa kanjuire kuthuja kiama ba IEBC na kiumia kithiru ni bongererwe biumia bingi biiri ni mbunge nene kenda bakarikia gutara kiama bau. Kirendionga ya Rais Meru kiumia kithiru nyuma ya William Ruto gukatha ngavana mweru Mutuma Ntwethingia na ithurire ati ni bari na rwaria na Ntwethingia na betekaniria na atare mwe kurwajukie kanya kamunini wawe nyuma ya kawira Mwangaza kwengwa gitine. Ndio Spika Ayubu Bundi ariuga kuma unande kuungwa mauri kwa Linda kurenjarene cha koti na beterete kwewa mwerekera ju mweru ni rwangiruru rwogambithania. Masendomba Ntetone cha Weru TV.